Ka Israel kelaong baka Hezbollah kelaburi ya kaksiar berkepisa ke Basyongdor hadu $100 million hakawi ke bangkar ke penyai mensua da uhe jongka ubala syak penyap Hasan Nasrallah hapo kawi ke hospital ha Beirut. Unang aiktin jongka Israel Defense Force IDF Rear Admiral Daniel Hagari ulapan ya gadur ke ba internet bat ke video jongka te ke jingte Henry ulaong baka jai bendu jiu kam dan jing temu setia ban tomborika. Susu ulaong ya kane ka bangkar la temu banbu hapok kawai ka hospital bat kadon palat siteng bilion tingka ka pisa bat ka ksiar. Ya kata ka pisa la ban penankam man pen baha ya ka Lebanon Henry ka lalik penban syaka Hezbollah. Menta kamit ngan lik jungo bat pelai lot ya ki jaka ki bangim syam lahir tma. Ha ka ba ka Hezbollah kadon da ki milion tingka ka ksiar bat ka pisa ha ka bangkar jauh Hasan Nasrallah. Hangno ka bangkar kadon kene ke jaka kadon baik hapo ke hospital Al Sahel ke badan hapadeng jong ke Beirut ong uni unong yalam. Susu Hagari ula kentu ya ki he jong ke Lebanon ban simkia ya ke Hezbollah bat ban jurip ya ke jaka ngakot ya ke surkar Lebanon ki borsen syar ke Lebanon bat ke seng-seng pertai wat ailat ya ke Hezbollah ban penankam ya ke pisa nak benta ki kampen trim bat ban hiertma ya ke Israel. Ka IDF kala kenoru bak Hezbollah rengkat bat ke Hamas ke pendenkam ya ki hospital ki skul bat ki wegi jaka ban buri ya ki tiarele bat ban penri ya ki nong yele. Uhagari ula batai rukumno ka Iran ka beitingka ya ki kam jongka Hezbollah kentop ya ka benta jongka Olgat Al Hasan ketenat pisa jongka Hezbollah ka Bajing Syakri ya ki rupai ba bat ka beseu ya ki nong tri jongka. Ki breu jongka Lebanon bat ka jingsen syar jongka Iran ki degi artli kilat kamai bakongsan jongka Hezbollah. La kena Uhagari. Susu ula kena bagi rukom ai pisa balapan kam da katika kenhun ke bakentop ya kejing penpoi pisa leng baka Syria bat ka ksiar ke balapan poi tu isya Lebanon leng baka Iran. Uhagari ula ongru bagi karkhana balapan yai da ka Hezbollah ha Lebanon, Syria, Yemen bat Turki ke balapan kam ban penmi pisa ke bahe na ka benta ban kersyan ni kam pentrim jong katika kenhun. Ula ongru ba kate ke bangkar kadai ke balapan yeso bar artli ki wei par ki jingte ki bapanan kam kum ki jaka rung bar ki jaka mi kat kum ke jing ong jong ki sipai IDF kate ke bangkar kadon da ki jingtia bar ki kamera na ka benta ban sa Islam ka balong kum ke jaka ai hukum na ka benta ki kambara. Ula khot iki pajba ke Lebanon ba kim dei ban ailat ki Hezbollah ban bu ya ka pisa jongka po ka wei ki jaka sumar. Uhagari ula banrap baga jingya kun jongka Israel kam dai Persia iki rupai ba Henry Persia ya ka kenhun leno bala kersan da kari Iran ka bapanan kam ya ki paiba ke Lebanon kum ke jingya da haba ki penlong ya ki jing tombor ya kari Israel. Uhagari lo ongru baga tma jongki kam dai Persia iki nong song ke Lebanon Henry Persia ya ka sing leno ka bapan ya breu ka badang yai peteng ban pen kre yelde ban pedia dai yelde baga jing mentoy jongka Surkar Islamic Republic. Ngin sa peteng ban tray ban thau ke jingya da ka bala pan ailat ki nong song jongi joka thain setai labangi ban wan phai byang sala ki jong ki jing kisam ban rap susu Uhagari. Susu ula ong baka Israel kala tambor rikawai ka bangkar joka Hezbollah ha ka sinding kong ka bala bat ki phau million tengka ka pisa bat ka ksiar ha ka por ba tambor ki jipen yai pisa jong ka ne ka kanhun erang ka Hezbollah ha Lebanon.